Matinti, Omo de a package in the size of phone, the Omokoy, and a carmine qua. No, pen of your security cran if you or security pony ho. Into an or semi in the chin and a bag no upstairs, a muye drew now quay in Yamane mammy, Mimbuano non quit, see. Me come imagine say, no be a non qua chef and honey me conny demo. Miss Onama Titin send me brafane huntina, Miss Rontina, me to trim a 9 crack. But not men pesa money who say, me like Miss Rono. Into a car, son, I'm see you, Matty, would they young continue dinechi. Na me ne kwa pass you kwa no be any suitcase no so no yi duty free perfumes bag bi. What top perfumes more than 6 or 7. Ni na expensive perfumes. I'm say ni na me de o say ni na wo de age. Na I'm say ene me da wase nti me da na se yo se me money hag. Na me hag ne pe na afide o piama to ne bed ne so. Na I'm say o papa say wa wo ka say we ne je me ho nya abotrans afi na waba nti mayen kasa e bia na me nya ready. Oh, na de na okasa wan se wonim se manage on ho mepe o na me se wo de nya abotrent e wona me share that or force na me share that catch and say my me menses nti me sre na on train na ye ndi nkomo echiwe e na ojai nti na me de je me ho a me de koye nti e wo mu ana wa send me sika me mbisa ne sika kwa na wa send me 2000 3000 no send na me catch and so me hia sika sisi anti on de onje se o no ana ofili so person o de mame na me se okay mate. Enti ne birthday no so obeye celebration on di ne birthday da. Odi birthday but onye party da. Nti obeye celebration wona sorry. Na no nim se meto ndwo me ko Methodist. Menko sa as insurance or menko bi da Methodist pe na meko. Ena me ye chorister, ena me nkrofo bebre ni me fiti me nkola abre mu anyende. Nkrofo nim se meto ndwo ma me ye performances ni ade. Nti ohwe me videos ni bi. Ena ohun ye no se o me beto ndwo mo ne birthday na se ma no. Na me mbra na sorry ho. That was the first time I made the call na sorry ho. And I miss you, Matty. So also me perform ma wa mejuma no ejuma na shift into ye kwa e bi o high off days ni ade. Into the mepe off days some dey here rehearsal. I'm starting here rehearsal ni ade na o ma me birthday date no. Na me call ye so me ne me nkrofo me am kofa me organist me kofa me instrumentalist omo bo violin omo yes because sa classical music no e wo se wunya sa nkrofo ni na na be fine untumi nkwan perform e sa enye fine nti mia na metuetu obi asujisika mia misika na medituetu sa nkrofo no ekoye program ne man na ne birthday no ohima mercy mu omo invite omo musicians fo ne mpenifo invite obi anto ne nan si birthday na se birthday ni flop here na afide ye mobompo na ye nimguase asori dem wo empty nkrofo na omo ho kra na omo ndu be 30 na ade na ye nimguase si ade na omo so omo start ya na pattern afide omo ye birthday ni be 6 or 5 na omo start na mi gina me na so na metoto nyomo sa na ediwie na aja graja na ne dom ebe pie ho na birthday na ase eye he kaka na ho ye de nti ye wie birthday no wie no ena the next says the next following day was 2 days time o catch me say o pese oni me di nkomo no wo na sorry ho nti me mra say na wo bedroom wo na sorry ho me nim nti me kodu ho no me park e o compound so me de minim say bia me call no office ena ni PA oba na be fa me nti PA ne be fa me no ena o se me ndi nechi no na me call me hu na o de me afa sorry nechi yakọ steps yekọ you run inside bedrooms wo ho no akobo pono mu bi si obo pono na papa ne se ye nre mu e wo na o se papa ne wo ho ntime nko nti na madwi ma yam nyan kaka na msi okay wo de enye hwe na pie ne de we nra obi ono sign nechi na me rua nti bi rua ho ana o de tawo esi na se a on hye bibia nti me rua ho na obe ha game o ma feel wo ya de do me birthday no omo me invite omo agumanimu ase anka me yesu wo na wo gina wo nai so me da wase nya me nhira wo ni ade wo nim se me do ma me chance na so timbu so ade kan se birthday ne yiri mpa amadi birthday ne yiri baby ye na so wo ho ai ya me so me tonjum ne yiri ne baby so me nya ne nko out ye nti room ho no na o force me se opamacho o peme enti no me nti asema na obehwe me na den na me say before then no na medical catch say me ex bi a me ne nanti o ye penny e wa ban mu ono pon ware ye
and or say or person bra back into me masters and person me koye no abroche papa ne say obe sponsor me into me bra back and I made in commodity man I made a message no made chere no and or share no say obebo ho mpaye into me mama fi papa no or kwahwe message ni wi ebo say wabo mpaye na mama fi papa na papa ne your court no fa me nkwa abroche bia na or person ne me beda you see me into me block papa no and I me so me gi me minim so a prophet into no me so me block papa no I can patch share papa no na me block papa no enti no catch and say papa ne say person oni me tu kwan enti na me pese like me ne ko kasa o catch am say akwantuo no why dem o say akwantuo no obeboa me na oni me tu kwan enti no baby a me pene me nka na me say o me pay UK and o say obeya ama me enti enye problem dia me pay bi obeya ama me obema me obehwe me e mama koma to me yem enti me mpene so man na nde ya sad night no o kasa ya na me hu e na me giving ena the besisi ye nti after that no ena I started say ye relationship no mu ankasa ni ade ena December no mu no that was November mu nti December no mu no say na sorry onye car service da nti me na me Methodist ni ade ye carols ne sa nyamanyama nti me be organize na menye bi man na me say big program no say ya e say me involve other artists other kwafo be support omo mbe bo we omo mbe no say menye me ye wi a obepe bibia ma me na me suo mate na me dia me de me sika a eda ho etuatua ye program ye big program man obo woni TV so kra yi woni TV so all the time me ye big program me gina me nice so tonjum from anaju ye start ye say 8 o'clock me tonjuma ko 12 midnight ye carol service 9 lessons bi bia man kama na sorry dem mo ye ma sada no nya sika kama nti na me expect so wie kra na obema me sika say me fan me ka ma bona me de etuatua instrumentalist ne nko me ko fa legonfo mo besa ye be ye art ne choreography ni ade nyame na me tuatua mo ka enti no nim so obema me sika wa ma me enti enum no o share me no say o pese oboa me na me tu kwan no enti no obema me $6,000 na me suye mate enti o ma me $6,000 no de ma me no and also on was say me for $6,000 na fan come ni agent me nim agent krono agent no UK ha me fan come ni bra na be sika no £2 no mo dia come no mo dia ye COS ni bia Mba cho me bo that time na $6,000 ni ba na master te da na mo start in branch you start relationship ni wie no and all this $6,000 after me year December program ni ade ne ma no wie no and all this $6,000 me sika e ko share program no mu de wan fa ma me and na me so man ka ho asem and all this $6,000 ma me so o de boa me etu kwan nti $6,000 no de ma me no and on wa say me fan koma ni nipa bia oye agent a obeye UK COS ni bia ma me nti me de sika no e koma nipa no ma omo ma me send omo documents ni ade December January February ni mo still menti omo nka e na me bisa say papa sika na ma me koma nkofo no up till now menti omo nka ye nti ne me den na me we no so obefre omo nti ofre omo no e na omo kase COS na nsem bebre aba am say this early last year nsem ba ho say omo twetwetwe ebinim licenses money ade nsem bebre aba ho nti no on be refund sika na mame e na omo refund sika no omo sika no omo se sign to pounds nti sika no to ate by $300 nti omo mame $5,700 ina me de koma no say sika ni me dis sika no koma no no say onu an sign wo agent foforo ho a oye Australia ofri Kumasi na oni agent na kasa agent ne si obeye Australian visa na CEO na wanyema na that time na nyi se mo ye ni se ne mai okay into odi February ni mu na mo return is kano into obema ma medicine na koma Australian guy no e ma na ayeden aye Australia na mame nti o de guy ne na manyina mame me nim no bebia me hia ne da na me ko hia guy no wo mo na o si oje deposit $2,000 o ye wi na waje $4,000 na me de $2,000 ne ma no na e ka $4,000 no de ka $3,700 kra nti me de koma na o se me fanto no na me de ma no onu bedi nti me fanto na se guy ni wie visa ni wie a
na me de ayede me de etua ne ka na me su yo mate enti enumu wona me de koma na me de me document nyina ma na start process ne guy ne se visa no e be take 3 months na process ni na ewie ansa me sabe ka visa no na me su okay mate enti the following month I was around ending of April ne mu ho na me be find out to say me ho adane na me ni shia me pill all right but me nim we dia yeah ekoba anisa nti ememesi na me ka che ne say ma mesi me period nti me pese me hunu na ye nkasa me koye test result ni ade wo hospital nyina na me de koma na ohwe na osi o nti me ne den na mso me dia me pese me yiye funu no because obi a me betu kwaya ko Australia de me nim obi a o ene ni video na osi on pene ma me nkoyi a me panacho se me panacho me ntumi fa nyinsan no e fa nko Australia nti on agree na me yiye funu no e na ono threat me se me koyi funu no ni me bejai e na me si oni me bejai akwantu no so ma me nko na me si nti asema wo kan o pese me ye desi enti na me super na cho so o ma me nkwose na o se da bi e na me si okay mate wo de mewo enye hwe na o se o menwo na me fa ye funu ne fa nkwa abrochi o behwe me na me kotena wa ye na ma me busuafo hu se menyim enti no ma me nka nchiro bia e na me promise na me si yo mate e na ye be keep a secret enti emu wa na ono assign frame se opa macho na ne ho akire no na dollars na $6,000 na ode ma me no $6,000 na ono ade ma me so ode acha me bua me no ono assign so dollars ne ye na konta sika enti no na konta na dan ne kana ne ho akire no oni sika na emre bi me bo na amane asese me betu kwan ya meton me car no e de akọ enti me ma ye nton me car no no fa ntua ne na konta ne ka na otua na konta ne ka no wia me kwa obe package a me kwan na me shiyo mate me ma waton car no na ono asi wenye obi obeto car no 90,000 then me ba ma to me ba mama me fa car no enso mechi na mo hu car ko na o ka ho aso ora kasa o ma ye send say ne ho pepe I was ya careful nti say the number be ma TikTok be jo live no nti no car ne number no I say suffer the number I was strong you gotta be careful as I TikTok okay o da open hu forget here no why okay and I say me dey achire we so no mo hu because obi o mo be free say enya ka dia enya no kre nti yes ano na oton car no na odi tua na konta ne eka na enu ko tue nti no fast forward me wo fie na me rent aso a e wo se me free o baby amete no me se me pese metena obi because ye won sure problem de bia je ye to nsuo nti me pese me free o nko rent baby foforo na me ni di nkomo nti me ni di nkomo no no ka kire me se efie ye friends en me kwa rent dan foforo no ye waste of money because me betu kwan e ma o process ya ma me nti ehu nya se me kwa rent dan foforo enti de me movie emetena ne fie ho enam se na wo fie ho se me ba wo fie ho no ma me ho nyama doso me yabayoa me wo fridge me wo nkonua stuffing chairs me wo mpa me wo gas cooker me wo we me wo washing machine nyama ne doso me de kwan ena o se me fa nyama ne nko me ma me wo wi ni ba nam se me ma me ho no busuan fie no mo wo enti ne ho no kra ye fo dada enti me ye imagine se nka me betu kwan ya meton nyama ena o se en de me nton na me fa me bags na me betena ne fie ho ewo East Legon ho till time akwantu ne be ready na obeja me kwan na mako na me see you mate na me pack me nyama nyina na me ye ne sa na me so anyama na me ma omo ton home use nyama ne be fa e na omo de kogu omo shops na me kwatena ne fie ho me kwatena ne fie ho na ne pie na eti fie ho ne pie oba e friend na ahyele ono na oba bia aba ne nchen a okokofa no na ode ne ba ebre no ono na ba bia befa baba fie ho a efa ne so ba na waba enti no me ne girl no na ewo fie na papa no okọ weekend okọ Kumasi oba either Monday evening or Tuesday na waba ho na we free ho Thursday na wakoye aboko bi ho de no ofiri na okọ Kumasi enti no me ne papa ne ti fie ho na afide me hu na ode emma ba fie ho me hu na ode we aba ne auntie biba be di 3 days
na msi okay mate nti obeda guest room na okọ me ko ofie okra no South Africa girl bi crash wa girl bi a o Ghana na no ofie South Africa aba na ono so ti fie hobi ono so wabedi be 1 week o ha onko ye ono so me kwatena fie we chire no ono so ko South Africa na ye de ma ba we ko nti na menti asem se efie ba ko de bia ma ba na madwe ni so se papa nani omo obibi ye nti no me da me feeli bia enti sa na sometimes otumi di oba ba na wa sheda asuma me se me nkwaje ni suit e wodome Wesley Gonkwan no so ho na hwe sa dome traffic light traffic abedi mu beko beba no beba na ade asa nti meba na oba ne ko ti eto ato aso sa nti one day anajo be se 9 p.m. ye wo fi a ye nyina ye didi me ba cho me bo akosi o ma ye dictate ma me fa ka ne ntutu na o mu hu ka ko ye wo fi a ye nyina ye didi Okay. ye didi ye wie ye no ena omo de small girl ba cho ka ne ni omo de small girl bi baaye ba cho ka ne ni me pa cho an okay Sonata. omo de small girl bi baaye nti omo de small girl is about between 14-15 years old because we try to grant it no won say oye SS girl na say bibisa akwala kitwa bi na omo de ne baaye nti omo de ne baaye na no ye ne beka chem say eye ni auntie bi ba na ofri Kumasi na aba nti obeda ho nti me si me kan wo mitim say na no wo fie wa kra ho ade na wo maame wo na wankoda ho na wo ma na ba beda ha se nti me kra na sa na adweno mo ma me de me phone na frɛ chicken man na order aduane ma akwala ne die na omo de wa fa akwala na nko na no wo bedroom was downstairs. There's 1 bedroom downstairs and a 3 bedroom e wo up, but the 3 bedroom one is master bedroom and a 2 bedroom na ene ne boy share ne guest rooms nti no wa fa akwala na nko da ne nche odi akwala ne beto top ho guest room na directly opposite the master bedroom na me ne papa ne won e ho na omo de akwala ne bedae nti na menti ase na me say aden na girl no akwala no wankoda na ne ho because na ne dem ho so ne mpa no so betumi ada so nti well ye dae ahoma chimbe say 1 to 2 a.m. and a papa you sorry and o tiptoe ye na dwen ye ne say mada nti o sorry and o tiptoe ye no ko bie door no Italian doors na emu ye dru nti mu kabo mu a wo hall kra wo beti se obi bie door no nti o ko bie door no and o de to so wan kambo mu and o call ye na osifo mendi ne chinti me twen ya be 30 to 40 minutes na still on ba e ko almost 1 hour on ba and I'm sorry ye na me tiptoe ye and I'm sifo mkohwe hall oni ho e kohwe kitchen e kohwe store room oni ho me kohwe compound ne so obi eni ho and I'm sign by nti me first steps na ba be she dem back na me take noise for opposite bedroom na akwala ne da no and I'm say noise be ni I'm say okay and mebo epin ho akwa and I'm call ho nti me call na akwala ne dan no so no on two mu because eno so the same doors na okabo mu a eye noise nti wa ka to so and I'm bie ne ketwa bi na me de menite me hwe na ono papa ne da akwala no so ne akwala ne eda akwala ketwa no nti ho no me ho dream e ho na wo sati gu me and I'm me ye boko na me de door ne to so boko na me sign ba beda bedroom back and I'm pretend ye say mother nti o share wa for some time and opie ye nti afi de opie ye na oba ye no and o sign tiptoe ye besin ko share washroom and I'm say obi nsu obi wo ho ne ade and and odi fio ni na ma pretend say mother na obeda ho no die and I miss me fear mu die nti ahomachi be 5:30 to 6 no and I'm sorry na me say me kwadwo nso me dwen so area me ti water closet ne so a me ma me tiri so a me hu say towel I send bathroom ne so no emu aye moja and I'm yi towel na me biem na me say na moja ye free hi me menyim me nya me mensese and akola no 14 years akola ne virgin. Yes. Maybe I'm not a virgin. That is what I'm suspecting. Inti me yi towel no, me share towel na moja na say moja towel me use na enra na dre na hwe ni mu e ba ne say na moja wa towel ni mu. Na me fa towel na me de call na wa sorry a order ho me mianfo. Inti me fa towel no e na me de call ye. Na me say papa towel yi enra me na me use ye but hwe moja ye mu. E na oje ye na o si won hwe. O hwe ye na o si enye me ye sure say enye me makeup.
Now I'm saying, oh, it's not makeup. This is not makeup. Where ye moja, enye makeup, on sheni ye. Into your sign G, and I'm saying, me makeup, me makeup, me ko baby ashi, and where from the makeup. And OG, and so OG town on why be a mushe muan or video see I, a on one, a bay on one, when ya cocoa until you bleed until you see towel. I'm saying, me know what when ya cocoa na on country me. Are you sure say a cocoa ni or bleeding pals? Na miss you mate. And I'm the towel on the coto. Into me dear me who say, on ya colane diary and obe over on a bear mount, na one rooney ye and the towel never pound one, a moja and a court towel them. Inti na my ye careful because na me person me kwa kan or didn't name river by me so say me hono. Inti na my ye careful pa, inti na my ye pasa wo fie ho. And so ni pie no or ni tifi no. Me find out so ono so nyim. Ne nifu ahihye ne nim nyina ahihye. Ne funu kra so pie ba. Na me bisa me say na wonyima me po me ne year of me say na wonyima me continental be se man ko na me fan call doctor wona wonyim na bia wonyim na wonyim o se me sta gukwa me nyim bia na me ana me yefunu ayekese. Na me say wonu fu nyina ahihye. Me bisa ne bia na o ma me stories. Me bisa but me hwese na ne nde ye tie na. O behave ti say obi a onyim pepepe. Odidi area no de me kwa kwhye washroom na wa lock any die. Nti no na me suspect girl no but my dream pass so say oni papa ni will be here because on one na yede man faswa omode oneba. Nti one day na ode ni ma make kasa o mo kan kran wo hwe asem na o mo kan a very heated argument na iPhone no so me nim baby a iPhone say na o mo hear recording. Nti me de me iPhone no na me de friend me sister bi so wo tema ye friend Ashele ono so di Ashele sa me de friend no. Nti me friend na me di ni gina so say onye di man nkasa ontie enkomo nkran na o mo kan because me maintain nkran. Inti me ya fantini inti ontie nkran no owi wa yeden wa chire mu akire me na me de to ho nti mimi didi na metena no so te wo na okasa no onim se ye tie nkomo no nti okasa area no sorry ko share dem na me so me ko share bedroom na me sister ne frame no say o wa he ye ntem na paka unyama free ho na me say aden o say share we free wa hwe ye beku o girl no ne papa ne nyem na obone maami amane oni ni maami di nkomo ka che ni maami se oni de enfa ne ho na papa ne se o ye ready na ifu ni be pie a obema na ko ode ne be ko different country ma na ko wo obi ehu na ono ne japade a papa ne isi dan ama ono ne ni maami e wo aboko bi ho nti ne japade a ono ye ama no na nani wo ho na me ya aboa bi kra ma no enya me no hwe me ho me ya aboa bi kra ma no kra na ono no papa ne ma no oni o mo ba fie ho no onye we like and tickle no because on him say papa ne yere ne kra nim say ade oye no nti ono na on ha ne ho no nim say ma no papa ne use o mo for ne powers nti no ono de ha no ne japade a oye ama no odwen ho nti na say girl ne meni ni tifi wo nyina ono metwe e kra secretly a mimi wo nim mimi nim nti otumi hyeda baby samensem bi na ono akoda ne ho na wakoka different na kire papa no na papa ni behave style bi enyama bebre nti me hwe na me say de eba na enu enya ye wo se me ye na me free ho nti papa ni ba one day na me confronting na me say papa me srew sisi an wo de me betena afia ase me betu kwan ma betena afia ha 3 months ni sisi ayefunu na apie me pese me free ha akwanto na mba so a monji me sika ne mame me $2,000 na kodi agent ne ho no monje ma de mame na pedan mame na me fifia na me kwotena na me mbo me bra because ma afono me nti me de pressure go ne so na free agent no me nim de ode ne kan me wo ho a no makofa visa e de abase your visa is granted Australian visa enye stamp enye visa o mo de stamp mu ma email no mo de email you say is granted nti say wo de ko airport ho na o ma stamp mu ma o time a wo ko dru ho no so mo de letter by say visa is granted say na fraud nti me share details na me say ade ye ne me nyama ne me details and correspond o ma type me din ahye mo pepepepe to say original and then correspond wo bebia nti ye ho na me de make cousin bi wo national security and na me friend no omo ye sa visa fraud ne ho adwuma omo so omo adwuma omo ye no and na me de send in me de send no ko hwe no say kai sister fraud why and o kire me nu
and also on a crack of embassy phone, and or monama into your from, and or ball code never so now, or more nipa na DNA original Yanedian, or more in man, nurse, and yan a prayer scam. Until when I made the corner, soon I'm say, Papa, Visa no a scam, a fake, into Miss Romy Jimmy Sika, into me hot in a pie and was okay, or better coin or bedgy, Sicano or guy no one, I'm saying guy in a minimum baby, a wow nipa. Into so acquire Visa fraud at Bremedia, and ye. A choir will be fast to obey Jimmy Sika mamma. Jimmy, because it's Sicano what on me car, Eddie Tiaka. It is Asican is here, I bear me Missika, and take what Jimmy Sika mammy. And or say Minya Botreman, Niade. Minya Botreman, and I'm sure, Matty. And see Sassica, Simon, and me man to and I'm Siciliano. May your phone in a pea, a bushy be a name, until I was a mammy bushing a phone. And I'm a cobo me wafa, bako ewotema manye, or no sweet sofu penny, or no, I wanna sorry. Cobo na manye no sidabi. Any quine so be no when you my 5 months, bro, be who a bushia, into ordinary 9 besia seminum. And I made a papa and mamma no friend. Nibufu, ye say, Macobo me bushia for man, ye me pesemi good any moise. Mam see, because there's nothing I can do again. And I make wafa ba fear ho ebe friend and menenet nasino, or near Cassa as a Siciano, the Abano, I went to an ambassador. Uncle Pet baby a metna, and mammy. Na on jam quine, na me fan free fear ho. I say, Papa say, Sicano de ma mena, a year $4,000, $6,000 now was saying I told me Kaiti cano. So I balance na call me when I had $3,700. Me sign fair non currency dine. Na mean quite nemu, and I may say me penny. Because Sasikano, a mimisika. A mimisika into men penny, me fasicane mawende, Emma wechna. No, Enna or say men copper dine, me copper dine year, me catch or so bet you 1 year. Now me say 1 year, dear mempe, 1 year, bebasisi and 2 years. I feel you say me the new sign a store 10, me per se me the gin musika. And sin any or mammy shrementina fiho. And I'm see you. Say what can I say, Matty? Inti aye na me say okay me money pressure na me share that post me video ba kwa me sa won fie ho downstairs hall ho me post o TikTok inti me post video no TikTok no obi hu ye na o de koma na yere and I said na we try to say e fie ho we yes ni nyina asai inti o mu sie we yes no inti oni oba ne ba ka oni oba ne koda aboko bie wa hwere o mo oba ne ma East Legon ho because waka chen say fie light na say inti e ho no frame me uncle say me ma post video gu nanimu ase me ma post video amesa e ofie ho sisi ana yire hu se me ofie ho enti saade a ene na ende odi misika be mame obema misika na my currency dan na me uncle say wa wonim se e wo se wo ja ne kwan no ofie ho na asomdwe ba enti e kwa sa video na me post e kwa no koye fast o send this ka to my account mu se me nkufa nkoje dan no na me kotu adan ne ka me kotu adan ne ka ne wie afi aka me nyama me de be kodan ne me mpa me wardrobe ne me nyama nkaka bia me hia na me se ono ankasa se ka owo no onpe bi ma me na me fanto because me ntumi nkotena empty dan me nyai afi wa mama tonton me nyama na me ton so sika na wa mama se no me bisa osika me ko hospital I say use sas cannabis me de be ma use inti sas kan ankasa wa mama se no na ebi su kodi nkrofo no wa me da omo ka omo fa ma me enti na se wo pesi kama me na me ko to nyama no me ka sa akire no no oto nyama gumi dan eno so ene me bedane ntokwa bebre afide me hu ye no no akọ ne lawyer ho akọtro letter bre me se me de menyinsan no estort no na ne sika wo me ho na me se on franco rent dan ne ho keka ho ne ade kotwa ntro bebre ena me de ma me anko na me anko se papa no o se odi mrasem de yesu ye ni be di mrasem ena yesu ye de ma ye lawyer for ena ye lawyer for e respond ye inti lawyer for ne respond ye no maka chen se wo kra no oba no de ne ka odi ne sika hye performance no ye mu ane wo so betua ne wantua no wasan aton ne ka in exchange of sika no afi de wo mo se me blackmail o me de nyinse ne blackmail start we tete o ni ade afi de o se me se me ba kogu n'anim ase wo na sori ho ni ade meanwhile it's not true and I'm a lawyer for inti o hu say me lawyer for responding na ye money easy access no na afi de o to na dream and o send me sika and I'm the fifio na me pack me nyama nyina fifio na me koye me kwatena baby amete o se on hwe me bi because me gu n'anim ase say one nkwala nketenkete deda
makache me wo fa o se megu n'enum ase wo me wo fa anim afei me de nyinsan ne ade me de blackmail na extort ni sika enti no ni sika bi o de be hwe me bi na am see you mate se wo hwe me bi mu eno eda ni nsem me ni nsem argument bebre o kana maka ni ade wo hwe me bi mu afi de my fed up me a me hwe me ho na me to ma adwenu wo ne ho etu ma adwenu kakran sa ende afi de menya tax bebre enne na me koda hospital echina say na moje to me na ye de me nam ha na ye de me kwa ha until last one a year me e serious e moja to me for 3 days ena me uncle say dabi we de was on friend no mo na mane ena o friend na ono bie na no ka kire me uncle say me mewu kra na me da ho na ma o fi hey ai nti ade na omo friend na me mbu no me mu ade me say ena me uncle ka kire say woni oba anyim enkwala na enya ba ko mienu fetus 2 fetus twins na oba na koda hospital na moje etum na ye frɛ wabo amane asɛm a wo ka kire say yo yate yeda wase nti da kire say oba ne wu a oba de na abeje nkwala no o say enkwala ne nyi a ombeba behwehwe omo papa nti no enfa ne ho ni no hange ya nti de esi ekire bia no obi an frɛ ne bi ina me Lucy nyinsan no na me da hospital wo say yi me beda afie me breast ai moja tu me sa still moja ninja nti me sofo ma me bi ewo o ahia ma ye friend prophetess ma Mary Joyce owo ahia ma Gulf City ho no ye natural wa ye compile bo ne ho nti ono na me friend no na o se me mfa taxi na me mra na me call ne ho obo mpa ye ma me na o se da bi ma me se ma fa wa fa bebi a anhwa unkwa be free unsem na ade we ye nyekwa na me fa asem ni na me ka kire no o se ye be nam si okay o de me be kwa edumfa ti ma me na de me kwa edumfa ene me bushia fo ba ko me ndi ka ho omo de mkoto edumfa ekobo mpa ye ma me saa me koda edumfa more than 1 month na nyankopon eje me na me twitwa je me ho na me scholarship bi amaye atoto mu for school dadaada omo twro me say aye ready ni ade ntini me nko file na me nya obi ma ne boa me na me ho to me a me ye process ni na me dia bedu approach obehu se ma posti me picture se ma ohun se ma balande ne pe no start ye wo ni page so se odi matem na me ye kronfo me ye blackmailer me wia I start okay Kasi wa mute ho hold on mute obi frame me show camera ni for when mo bra show camera ni obi frame me na kate okay ohun ye pe na o start so ye videos upon videos no akofa me post no de akoto ho no mu di me ho fe na ne comment section for no mo sere me na ma no mu didi me ho fe no mu di matem me hwa ade na ye me yanti one day na me post ye say on kan ekre enche ne followers na say ni see na me blackmail ni enti me de me law eyi ne crap document ni ade ne kwa to me page say nkrofo be hu afide papa yi ma ne blogger say frefre me say me pulling it down my ye post bi me pulling it down na enyo omo de na say omo ne me kasa ya na me see you mate na me pulling it down me pull it down we ya na afide wa start Montapi screen is why Montapi screen is when some better life pull it down we ya na wa start na o kan sem gu me so me wia ne sika me pa na cho say o me ware me yese omo de me pictures am wa top bloggers be bre no de me pictures am omo no omo gu me nimu ase egu me nimu ase just for omo nimu ase omo nimu no omo kan gu me so no omo di matem enti asem na nyame na me de ba abonti ono a no de ba abonti ohun se ma ba abroche no na nani abre ne ho na afidi opese odi frame me se me ye konfo me ma because ka samu de anka akwa koda kora nti den na asa kofa ba bie mu ono a no de pie ye ono a me write up a me ye ya me da nyame asese nyame age me no ma mbo ne din wo mu ohun ya pe na ne bufu ye no kofa e na ode koto ni page na ode man krofo no mu din ti ono a no kofa asem e de ba social media so aba bedru baby aba bedru sisi ai yo
Nti per response no dey aba no no be na no. Sister Cassie, at some point be enra na woni make kasa no. At which point na who say omo de sa drip bi ni sine so no na ya drip be ya. No me dey meaning but if you honom de bia almost every 2 weeks bia ne doctor man nurse for me no ba e de drip be sine so ma bisa ne say yare be ma bisa ne sound to me kan kire me da. Okay. Omo the drip be seen so all the time. Almost every 2 weeks be omo be checking the vitals. Omo the drip be seen so. Sa ma omo ko. Nti no. Ma bisa ne sa say yare ben onka yare kon no. Nti no. Ene de. Bia na blood Ba me ba apart from yin say no essay any ade wo work na wo ni yare bia. Dabi. Me call hospital no. Me feel ho no say man na anya hwe bi nti me call hospital. Omo ye hu say wonyima omo ye direct friends general test BB HIV hepatitis B BB and no me dey dem you okay. Ebi o blood pressure. Akosia. Yeah, sebo. Nze ayi response no dey buy. Many huge arguments last year or last 2 years in it, you know. I just don't wanna me who are some the we are missing kafa but then I was saying man credit what you say. Oh yeah. It's not me person make I say it's not me answer life no because nipa de also ni asem ni asem but no so chance asem ba yentimi nkabi. Yeah, because me ba so says asem we buy no. Wako interview bi o baby akoka one asem na. Yeah, this is my first. I didn't know still now that's what kasa. Menim opeso ogu menim ase egu me hu fi keke. Me nko interview, me ni obi anko ye interview nko kasa e obebi a. Ono a fi de obi nsem no betoto abonte no be ni videos ni ade no. E na eyi friend say akwa e fe na abro no ma o mo chi ni tum no so ono oni asofo no wo issue dada nti so to say asofo bi to abonte na wa show mu. E na ono show mu. Obo mo echi but ene kra no wa mo ni din. Enti ono a na waye ma asem na ba abonte me fa asem nkomo obi a me niska me de kwa kotua bloggers ka me ba bro chire kra me ba December ya na me ba ya friends Christmas yi mu na me ba ya afekwa na so kwa ye nche sa ko ye nche nti me nisika kra me de kwa kotua bloggers foka me hu me dro no me be say me busa no question kakra mame me dro bi oya obi wo mu efa sofo no ho ana eya o de bebre wo me mu efise woni oba yesa mase oba ne kra ma bontia na wo so oba ne tukun na wo mum ugu oba ne ho fi wonim pa pefe su se me wi a wo sika me blackmail wo ye ba wo pese de ho wo pese obi a believe se me ye blackmailer wa ka blackmail sa wo de ato me so sa anka ma blackmail yo ba obi anka ba na anka nipa no so aba out abeka so ya ampa girl no ye blackmailer. Yeah. Because as me see here no e ko 3 weeks ni e na ba social media obi amba out me ka say ma blackmailing da wo still wo de gu me so say me ye blackmailer aden den pone pa na me dia ye wo wo so woni mu akoma me say me blackmail you ye me fa ti den afi se sofo no ya wo be ye free mu na asem we to atwa no me no sisi ano me ni problem so ono no sisi ano o ye videos egu me ni mu ase ekọ ha e na o de because say the oh yeah bibi oba respond dey say onye ready say onye ready say Avram yeah Avram ka kasa was asem we hu Avram ka say ne no be kasa because ono so okoso live sisi ana ankofo be kasa o shemechi because ono no issue dada into so ene na kasa na ye yi asem na fi social media na abeto fie Avram ne kasa no the more Avram ne kasa no na the more na papa ne ye nti Avram ka sisi wa abre wa send a message say ya me bia me so menye wow take it say me dey nya ko do no obviously I was a power trust because it's getting nasty. And if 4K, the tape on 9K, right? And then it shouldn't be like this. And now then was wedding car the metisa girl no na collider. When did I me pe obi or can cre. But I said okay, na kwa me wo video because na wo ba she sister you say dey. Why Okay, and na me say ke ye video bi po ma. Say no, let me say no ni masem ni mu.
Yeah. I'm so you cry. Tio. The again ye came. Baby na ama me magic gay as a med. Mo kai some minute papa niya some time ago no. Why mama say me picking? No much for my minimum pacons. Dabi piki obi ha. Mata utie me. Okay, time a minute of niya some 2 years ago no. Yeah, ha me say sister Cassie dey ha me papa ne ho say me ne private chats. Na papa ne dey ama bloggers na any afiashos negam no mo dey. Abi guman mas. Enti no twa nkofo enye me nko a me say watwetwa emma na oni omaye bibi na omusuro no mo mba abonte no wo mo naked videos nti omusuro so mo be kasa bebre frame bebre asend send me eyi audios ne nyama bebre omo me say omo doso victims ne doso but obi no na be to masama me bi oframe kuma say osu o say ne ba na bubu agudem mo till time papa ne ba na ye bibi ne ba na nye papa bi Mami ni su say oni obi obeka na say because ono niska oni hwe e na social media no onim show onim bi obe message ma ada mama no mai oh he amene we wo say oni me beka say ne baba ko na obe contact me wo TikTok so e na obe je me number e na oni me beka say no say papa no enyama oya no no so kind of story enkofa enya no enkofo bebre ene mikona na ya live na no oye wo so say emma bia koso omo so de ya omo so e confess the same thing na papa ne de ayo kofo bisa so ye hwan me patro ye prophet ojaba serious eti mama ne se ne bana aye yale fo ana ne bana gudemu omo de ne tisa ne bana wonim de oya samson eja I think say ye jankuto ana meboa Ananyo jangu to sasa yi aso obi so mpeke ne Samson eje bi sasa ayemia awo no wa wa jangu to won say